ndabakararo gato no munsi kandi mu marashanwa rero nayo marashanwa rero ijya marashanwa y'igitoro yabaye kare pariki kuko ibyo byose by'amadevize n'amarundi byabaye kare paraberde niko Sopebo yakriye marashanwa y'igitoro none Sopebo ko yategerezwa gusohora igitoro gicishe muri station kugira ikwemere igitoro kiza muri station ifise kode kuko namaze kubibona ivyabishe hanyuma Sopebo kivuga iti wowe nta gitoro ukeneye aho gucisha muri station urafise aho tugirushiye ugacugera uti mililitiro 50 urafise aho tugirushiye twereke sana uvuze mililitiro bwa mbere bakoresha baca babivuga ngo zana 8,000 ubu bakuwe bari bageze kuri 10,000 wa undi mwagwanira abakuza tuka maraso kugira grefe araso kringereka wiza tuka ko fasha umuntu jenda giye kurondera amashenwa ari igitoro turahiro gushika utitore yabe none ko ni modoka yitwa station harimo abantu bigere bana devora kandi bari ku mahera menshi bari ku mahera make bakana kuvuga cyane sanze ntwara abantu cyane nzi ko mu patriote bazabona marana bana patriote zero gushaka kwimubona ndevora ntuvugutere abagenda igihugu ariko baracica gahajya ni kujya mu ndashaka kwerekana hari marashenwa kandi bariko barabiba bembe baje kwinyora amabanki ija gukorana n'abaprive Sopebo nayo yaciye inyora amastation ija gukorana n'abaprive mene forme ubu harimo marashenwa rero igitoro muga nta numwe ashobora kudevora nta numwe ashobora kuvuga ngo reka ndenose kandi nibwa mubona mukanga kudenosa ni kujya no kuri marashenwa mukanga kudenosa adeviza ruzuye muzaboyesha gratigeze zizamurundi zingana basara marundi ubwabanya bwa none mawele tubona ama organisme international kwa fonctionna na akuye badala basara marundi karabo hanze ko ba fonctionna abantu n'amadevize nese agete gusangira ivuga ngenda muri yabanyi hariya ndabama bagiya ngarabahaye marundi contre partenaire marundi arihe amadevize zero ni wano contre l'économie du pays ubutare bagashora amadevize aracangereza hanze bamwe baca bagura amazu hanze hari n'abafise amayindustrie hanze mu mahera yavuye aha mu Burundi abo bikawa umunsi baprivatize ikawa nibo umunsi ikawa yapfamu buryo byo by'amaexoneration muvuga ngira ngo ni muzi gituma exoneration twebwe tuba twibaza tuti inyuma y'imyaka nawe uzo utabuye guproduiza ku buryo y'amahera garuka mugabo mwebwe mushaka exoneration jusqu'à l'infini kugira umugenzo wo kwiba igihugu kandi uzi ko atari amahera y'umuntu ari amahera y'abantu aho obere asanze yumvikana n'abagwizatunga abadandaza hariho ubwoko bw'ubusuma nabonye bukomeye bakumvikana obere akamubwira ati bafise amasitoke hajya mu Kabanga ahe mugina hakurya muri Makamba hari Manyovu barayimbatse amahanga arembo rutagaca abirunda muri Ruhanga aramutse rero umunsi wo kubipakiraza obere acavuga ngo bazume liste y'ibyo uzakuzana kugira nibagufata nce gutabara agacaza ikamyo ikaza menya ikikira hajya kuri obere ikigira kwa bahati mbaya nk'ubu kamufata oje bamaruriye ngo daheze ntagora muri obere agaca telefone nguye twari twabiharuye ngo nifatire uzarutari bwa muhengo mbere ngo ca ndayizana mutamufashe naho ufite arabitwara mugabe ingorane ndaraba abantu notuma bose mutumubaha amahera bagaca bantenda ubwa bundi sivyo uwa
umwe ngo genda ndabire hagira akaza kambira ngo yango kandi baguhenze none mbwira ufise abantu nkawe wowe ukunda igihugu urikora kirwanira obere complice police complice rasema complice bwira wokora guturineze kuko iyo fraude mwe mushatse kwigwana naho ba muri mwebwe ba fraude mwe mwigwanije nimwe mutabane kwa nasanze ngabo Burundi twoba honnête twese mu myaka 5 nta mukene bari